Halo perlok barok nu pialong xin biang cho cái channel Khwai nong kondong mtasni lek Khwai hani kawak barit bah kini kawak aku senong perlong ya pet bat ngaspang yang tadi pi kumnu Khwai belia sini ban kodon dohkha ni kemudian sini sa wa barit kini kawak aku senong kodok kat itu lupa ngai pi kebun bah sini tip penong rat ngamnut ong namar nong Khwai ru babun kodok kha kala salak bat kala start bah temtas ni am keren su dak tin sinong an keren dak tin pedang namar imta bala duna bah views imat nakada bah keren dak tin sinong kimus tholut nakada kila thaj na ban pet ke video jonga sekowe namar babun ki baong bom thau ken kumno namar banga kren dak tin senong dengan persangkat bangala dak tin pedeng to produk tingin nepet video dokut kadon dohkha na kamdon kadaj na kamdaj kilong kumno te dohkha wa badan senongi kabun ha kumno kalong kumno te to produk ya sa banga support ya pet video dokut lewat klik ruban subscribe kitu bom 4 diam te like thar to produk yang sepet pat dah koi por Khwai mo mentang klik kan ke masih bar skop ke ba baik itu skop ke ba bad masih tu diam klik dakti perlak dakti baik kham milai bha kham daj bha ka do to perlak ni pet pat dah koi por Khwai mo tar klik ban like skop penting boleh sebut sedang mesin kerbit sis boyok ngatut utenya lah ka sawa penek ka bangak ngatut ma de thao trong khuya bia băng cái đấy ma biết được thao trong khuya bia tên nhà her cái chín nhiều mà dọn ngặt cuốn her ngoặt ra xin lệ đó tiền đã bộ ngap bộ đi lúc này đã được cụt kêu Hasan ơi tu cái dùng trong châu à tu ya
ay sempri api.
Berlok yuk tangket ni barit sudah. Sini sewari tapi harus thui. Dadat baheh sudah kai tang wei artali meneng adat tu kawin. Akhirnya yuk akhirnya kalau dkut. Te to perlok ngaskudu pan next video. Kublai subon. Wat kret ban subscribe.